Sigi sumba yamna nova yamna innovative oiba posakama thabama ka koi liberal college ni oja singna sillaga tawbase I appreciate tori han bata ma'am thaga sali aduga sumba yamna maru oiba bata Viksit Bharat Honorable Prime Minister ki 47th the Viksit Bharat the Viksit Manipur oidradi Viksit Bharat oiroi aduna koi yadu gomagi safe manung san bai bata sida 2 days mega job fair liberal college sing asigi liberal college si koine mohona koda wa gi ba halaman mai ama koi laikai ki or surrounding ki bai ngasigi sida na college foundation day gumri to guna tona adu gumda di kau guna tra han sing do okay khara makhoi bo aidi thamangani moi ki photo ga soidra noi jaga khada adu maina moi ki photo ga leigi da basing ina photo ga thambi ba adu ga leiri basing gi di some foundation day gumba da di makhoi bo invite to ga ai koi na honor to ba tangai phadi na khale madu tawsu to biramani adu tawsu to bi ona I maduma ai thamjage college da wazar singa chhatra singa assembly to ga school college to busina machine I the society is the discipline aduga nationalism sai bai sai do tai ginate sagal bai sai mayana sai bai sai do tai ginate ba I the nationalism is instill to no nationalism le kan ne mi khana ning do mare ma maza tin shiro ma da ara ma thab to ning do hatta ba thab to ning do aduna ne koi kopna basanta ne koi ma'am ta na ka da school gi di fajana to kare aduna college se ma se introduce to the ka le ma le ka na no khata ne ne ko chum da meeting mo khato then reciprocation jam azana lakya da मुझे college खुदी मत बहुत हिल ने वाले अनुकी की कोई WhatsApp group था WhatsApp group से देखते ही ये बकाना अजब फजना साथ साथी में हम लोग यूनिफॉर्म फजना से लेयर का अभी वजह से लोग का लेयर का state song सत्कना सना लेवा मणिपुर अदगी जनगण मन सत्कना अखोगी belongingness state sida country sida koi si leini ni ko gahe bagi madugi wakhalon tamai koina feel to hodo adu kataki nate discipline yaw do society ma do na sakor basung ngono government ki service am thar kana koi thabo phangre re saka asna koi thabo ki drene adu da irang ko adu sigi skill development sing sai isa mari phangre sigi post de loina ma to ko absorb to kana owner moina mu company du da moina create to jarga moi gi makhana mu thabak ka pi dina to buji ngase yam noi mayam su u bada ba koi isa sing nau sing mayam tawro mi ba khona ra ba sidna de ko su yam kan hona ri akoi seven group mayam linkatna deputy commissioner sing gi kuthang da lairi ba department sing mo bc gi kuthang da tribal affairs gi kuthang da rda ne pr gi kuthang da jaga kaya da koi Hujik even live theory relief camp da lady mission che koi trainer thar ga moida hai kamaina process to ga de kamaina banana chip kamaina seng ga de dagi potato chip kamaina seng ga de khot ke to kan hujik si product ku to pa ho adu future generation gi ni nasi gi generation gi ni akoi yam laina logo so moi aduna state government we are very serious I report si nangai khangam da su khanga ami no je paisa conclusion da ma koi bigene conclusion ma ngasi gi generation si da ma di tungi generation gi da ma ya set and secure ekoi indigenous people sin si da moi da demographic imbalance ki economy ki or identity ki madugi akiba leitaba adu yam safe and secure state community ma
ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯖꯒꯥꯔ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯨꯊ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯗ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ because we know that ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ potential ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ brains ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯂꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ we can shine ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ aptitude ꯂꯩꯔꯦ aptitude towards ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯅ aptitude ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ anywhere ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ any ꯖꯒꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ not India ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ hospitality sectorꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯕ ꯐꯦꯌꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯐꯦꯌꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ I think this is the first time in the history of Manipur college job fair